Ja sam Stevan Dojčinović, novinar NUNS-ovog centra istraživačko novinarstvo i međunarodne novinarske mreže Organized Crime and Corruption Reporting Project. Oba ova dva medija su 100% online mediji, tako da mi egzistiramo isključivo na internetu gde objavljamo naše priče. Ono što je problem u našem radu, pre svega je to zato što nas mediji koji su klasični mediji, poput televizije i štampe, vrlo retko prenose, pogotovo kada radimo neke poprilično, imamo neka značajna otkrića. Tako da, ono jedino što nam ostaje je da dalje širimo priču putem interneta. I tako da mi internet je u suštini najveći prijatelj, kako za istraživanje, gde kopamo većinu podataka do kojih nalazimo, tako i do dalje širenje priča. Još uvek u Srbiji nije toliko razvijeno online novinarstvo, niti jako neki od vodećih medija imaju jako velike posećenosti sajtova. Generalno, naš sajt je veoma malo posećen, tako da još uvijek imamo taj problem da uopšte postignemo neku čitanost. Kroz naš sajt još uvijek zavisimo od tih redovnih medija koji u većini slučajeva nas dalje ne prenose. Tako da ono što je pred nama kao zadatak jeste da vidimo kako što više da skupimo publiku i onda koristimo sve te klasične socijalne mreže poput Facebooka, Twittera, često postavljamo na forumima i na taj način mi u suštini dolazimo do nekog broja gledaoca koji se preusmere sa socijalnih mreža na naš sajt gde čitaju sadržaje, ali to je na čemu tek trebamo da radimo. Tako da generalno nemamo mnogo veliku posećenost.